Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rang Badu kari India Narendra Modi. Hakala sni ublay ulayak ren lang bakapun yaki Presiden ke Ukraine bat Russia. Haka jiyak ren bat Presiden Volodymyr Zelensky. Menteri Rang Badu ulapan pau ya kajing sngokia, halur kajing long jingman nakathma bat kajing syakta ki babun ngut ki patba. Nakalyang Presiden ke Ukraine ulabatai syapang kajing long jingman bat kumjuk ru ki jiyak ren ki badang yad hapreng ke Russia bat ke Ukraine. Modi ulaong baka jinyaken an kadai bansange no mardor. Bat ulapan pauru baka India kajuyang hakanong rem, badai bandon kajinya keren yasung, bat kajinya keren bamark mat jongki arliang mamla. Modi ulapan pau ya kajing sngongu ya ka sorkar Ukraine, kabalayarap ban penmino ya palat arpo hajar ngut kinong India na Ukraine. Haka jukopor ulapan pau ya kajing sngokia, halor ki samla pule na India ki bampat yok mi na Ukraine, bat ula banjur ya kajing don kam ban penmino ya ki kamkloy. Hadin ba ulaya keren bat Presiden ke Ukraine. Menteri Rang Badu ulayak ren sabat Presiden ke Russia Vladimir Putin. Hakaba Putin ula pentem syapang ki jiak ren hapedeng ke Ukraine bat Russia. Modi ula pedang sngobhaya ke jiak ren hapedeng ke Russia bat ke Ukraine. Bat ula kermen bakan yalam syaka jingkut no jong ke jiaken an. Ula ai jingmut balada don ke jiak ren ke bamarkman hapedeng Presiden Putin bat Presiden Zelensky kalak banyarap ya ke jiak ren yasung. Nolor kata Modi ulapan pau ya kajing sngokia kabajur halor jong kisamla pule na India kibadang sakut hasumi ha Ukraine. Presiden Putin ulabatai ha Menteri Rang Badu halor kajing bu ya kilenti ya na kabantaban yo pelat ya kirupat ba bakentup ya kisamla pule na India.